Ewiano if I trouble what to say. Already menya no be poaching. Sa Bacho mo what to say. As a seka muhumi kura sanse china me ko juma. Intin sese kura seka ba life is you. I said my pop in your said the king platform so but me hon told me yet. Ewo ade am pese me ka. Na don't really what me kan ye bone say the da me kan no me say ye nyina ye hu nsem a etwagu ene nsem a edi akone aba efa ene nhyiamu bi ekoso ebi ankoso ne na emu me hu ne se ekoso de so de a ene na fine na ensem a ekoso no enam nhyiamu bi a onum kohyia ye papa bi efe ne Nick Danso Abiam ene abrante wa bi a omu hye omu ade omu ade kwa ye efe no Prince Ogoro ye wo fitachman ena enkrofo bi a na onum ka ho a onum nyina ka enkrofo onum nese omoye ebronchempemfo ho na ho ena yese hunu obi a na yefe no yesi nyansapo ukohobi afei yesase ohirba media opanyina obi ohirba media no no so ohobi afei Asantema UK Danso Abiam ebo wusudin se na woso ohobi na menua no nhyiamu ni nyina ena akwa tietie bia ebirebi obeka wo Facebook so afo bi reto ya ono so yefe no wa hwan TV akwa tietie bi na enti a ma nipa bebre ebuafu obi efe no hinba media nkudi mme ebuafu no ankasa ebia na obi nyantobo ase nchirechire mu nti onti ase neti a asantefo bebre buafu kan hu se ya kasantemane a ye ade efe no twi kasa eno na ye kasa Old Boga TV na twi kasa no wodi bu ba yeti ase wodi bu ni kira yeti ase wodi kire nsemu a ye kira ase eni ti sa wo ka twi kasa kira santene a eya kire mu yi na ye nyina ye wo social media yi so anya se obi eni su bi obi ya wo so ana Gabon hene eba abonten ana wo hyase ebetoto ayampia na hyase ri nyina kofa asubinya se yewura beka asubinya asem eyi hene eka ase nananom aso dadae ana obetena Gabon hene betena onu ni simpi ketuwa bi so ana obeto ayampia ensem ahodo bibire adeche ye ana okọ wamfi eho ko gina okakasa ye kensem pasa afei okaya kensem ade bia na obabonte be kansem okọ no okopra na okansem okọ no okopra na okansem ti Gabon hene ena oyinsate nkura egwachire empo bebo nkura bia baso se nkura na yade na mebisa se sabre ni mu nyina na sa ne yensu ade nsem nkoso na Gabon hene instigate nkura na obebo emrantie bia sabre no onum di asantefo atem to asantefo ho emebi ka sebia nya do sebia kunto sebia bra ochiame no na Danso Abraham na wo hene Danso Abraham sabre no na wo hene eno na nchen ebia ososo sabre no a enkrai ehya ase se wonum di nipa tabi ache yi me bon kompokom mechia me kura me de abakose bi nsemi ba ye efie mienu mu na ye okure etimpese mbisa se ahoto enim go asesem ene niema adi gu nipa ho fi ya sa domafo binom ene nkrofo bi a onma hye kutupa Gabon hene eyese wo kana bakose ma kire bonofo ene mfa nkosie kofa asase wo nyina ba ye no na Danso Abiam na owo hene abra na ye sepe kotokohema no na wo hene
abra na yesepe kotokohene ne yetimi kura de aboa totokotokohene na chiame ho na onum danso abiam na owohene na ma menchire odi enti danso abiam otu sa no motuye hwe ewiase bo ho se ojiji wonim ewonsem bebiri ho a wadwebe wo se wutu nyansa na mo so na adana ujimi atade ne hyew yetiga na ha asemi ye course obi are tachimani asem tachima hene ye mu be respected no sanse o ye kuni ye mu bi do tachima hene esanse obi ante na no kasa so o se kire kura bo so obi kutupa ye de ni ho adanse enti ye kura yetimi fa tachima hema na ya bodo obaso esanse obiele ni ho o ya santini a sebi wode tachima hema kura ni ma ye fom da ye nye bi nso da esanse ente se won mu ntete na so agoroi akomni nchiremu chire se wotena tachima hemfie na watu amane eni nso ade asem asa ogoroi fe de prince yi beto de amane ahanta asem ani kaka bensam ne atwiatesem oblanti betena waka na asefem danso abiam na wo hene na everyday bi ogoroi babonte tachima hemfie etomane asanteman se wosi hoyi se woti hoyi na wo hene eno ntonkoda abera asanteman eko onman kasa asase na wodi enye kurotimi ekoye otumfo ne yire na ya dani yi na won mu dani won mani ana won mu ba me pese bibusa se ade ekọ so ototo bo ade bo basese muno ebi yetie roba bi wo na roba na so hye ho VIP basese muno muno toto obo papai glasses ni nyina danso abiam I was expecting it to come out said your person wo chese wo ye civil ka oba bonti be condemn that activity no ye course no wa kire se tachima hene ono otumfo ono yade baako na otumfo nua ketewa ne tachima hene wa ma bonti danso abiam wa mekasa wa nkahwe eno so betwa mu eni na enu ani nansa ena nkrofo bi eboa won mo ho sese kura wo na wo discard ma wo mu ese ane ogorosi yetutu nutuo ena obi a woye nyamrasem no onum sa koma na sika epe so ede ehye kutupa eni na enu ani nansa ena tachima traditional council betna bonten ebe ka se ai opame ohufo a woto de bema na kane no onum antimi anko ena de onum emrante no onum ntese kanefo sabre no ayokun ena tachima traditional council onum so aye danso abiam na wo hene ni nyina na woni ho sa prince tu aso eto amane kasa twitwie eni enso ade kasa kankan kasa hyebufuo kasa ebetimi ama obi a chenkrante twane ni eti afiri so ansa po no hunu se wotwa no wotena no waka danso abiam na wo hene doma hene baby obeduru biala Gabon hene baby obeduru bia agese oboye wo say today na wo hene kwatwebrafo Gabon hene na wo danso abiam wo hene na so wona wo se ope wasomdwe ena wona wo sie danso abiam de mehu se wo sika bet nyansa nimu no enie simple wakotachima hene ho na wako Gabon odikuru ho patapa dikuru wako no ho na wako His Supreme Imperial Royal Majesty otumfo se tutu nyamekase abebi kotoko hene the second wotimi nya akonya ko ne ho esasa bra obankranza no ofie de ye na wo hoye nyasa okoko ne ho na wotimi nya akonya eko ne nchen ne kasaya yentra bedwom ka se mene tachima hene akasa wo akokwa aketewa esasa konwa bia won konwa ho mpanimfo daso abiam de ma me realize se sika ne de enam nananom etumi nti na obu nananom enhyehyɛ nti wo bi na benyansa pa ya de wuni pa wuni bi wa hwiri nyansa te sakokɔ wa hwiri jonso ho aneti tachima wo traditional council na hunu so mba bonten ebe hye onum ememu akutupa saane opam ohufo a woto ne bema
Ena Gabon di kuro patapa kobra. Ono so nakonya no mpanimfo wo ho ye fro wono mu wono mu e fro mu nkonwa mpanimfo. Ono mu nyina wo nkonwa ho. Saa so na Santima ye kingdom. We ya Santima kuro ba ko bia etena ho a ono mu wo mpanimfo ono makonwa ho. And it is a woo ye Asanteman a seat no negina wa. Ono kwa kura a parliament seat of 70. Afe one so a parliament seat in yina wumpany for munina konya. So it is uncomparable. And it is simple and passe when you want to be wa. And as an passe and tawantawa be wo and a near maybe koswa. That's what I am. Often say one more from a traditional leaders and a king with a kingdom. Wo akokwa keto and also betina bedwom se wo siesi wo no ntamasem na epese ye hu se na sem ben na wo ho na wo kotokohene wo ne kasa ye wo se besiesi kotokohene wo chiame a chiame fo bebre na wo kotokohene fi ebie wo soso kotokohene o wo chidom o ankobia o jase o mare o bonkum o nifa o woni bebrebe ti se kotokohene pese woni Asanteman kasa chiame wo ho ye obetimi ni afa chiame so na ni Asanteman kasa se asantefo amuwo wiase amama nyina chiame se wo ka kire mo se fi ne koi mo obiala ntra babia enkasa anase emmowa anase encheche ana embohu kotokohene nim se woni obi biala ni asem na obi biala nya ne yonko no ye uncomparable esanse oye a monarch and imperial leader oye supreme leader by himself ya ohene bia oye Gabon hene o woni so tane so o woni so makoma ko 70 ohene bi na wo so etachima hene na so omunyina konwa so danso abiam his imperial supreme royal majesty 24 tunya bekase abebi kotokohene wo no Tachiman a hene parliament chief no one so makoma ko 70. So how dare you? Abrasa one call me a parliament chiefs na a from traditional areas no. Asanteman ye free traditional area. Ye free the Asante kingdom. So ye traditional area. Na mo koye mu a the parliament chiefs na on mu nyina wo mu no and on mu equal traditional areas. Traditional areas makoma 70. Yeah, Kabono, Ebony East, a the big crab account still a doors in Nina. And now, what's in a war who fear now was seen. As a woman name, His Supreme Imperial Royal Majesty, or 2-4 said to Tunya because I be open so Kotokohene, Akasa, Muadie. That's what I am. Who was the council yan children to Wo went to me or 2-4 Kasa. So 2-4 no kasa na nana no. Onchira wo se kasa no kasa no. Fa kwatena bonten. Ne boni dindim ye. E won totofi wo mu ade. Won mu nipa. Na bibie no wo mu buo. Kwatena hokobo kotokohene din. Ne bo ajingo. Ebo Gabon odikro patapa asu din efra ye wura din. Wa bomusuo na abedane. Na wa bojia bone. Eyechi wade ye. Se o dan so abia bo hu fom so waye echi wade esanse Gabon patapa di kro kobra o won panifo no nkonwa ho be mi hu ni panyini betim ba kumpo ye wa babonten abeka kire mamu a ene mrante ne maba wa wo no mote media yi so edi atam eka nsem akase no empokra se munyai ne mu ye no na yi nyina yi nipa ba akọ na wo tache mawe a wonye aboa bia emu ba kumpo chese wo mu nyina ensem hu ne nsem bone ne nsem fo ne nsem kankan ne nsem fura ekoso ono mo fuwa so na sampanyi na won konwa ho antumi anka hwea wo a won kan konwa no ho fo no e na wo wabo amanie afrafre ntotofe watena ho na wo bo wo heni a ne so bi ni wiase edin e wa hemfo nketo ntem wana kira wo saa amamne ne amane ne amamne no abra bobo afi Tachima traditional council on ma babonte be kasai obi enu o kira se woni imperial supreme royal majesty wasem
One mutina one simpie, what Tachima traditional cancer in Fieno. As some traditional cancer, the baby or man kind say. Woman what to force say to Yamikasi Niasa, Mumunia Penino. Nanin Yakatua netachima hene. Nepo of our fool Musa sitting yatachima hene or Conqueranza, and yes, there be or Yalish. It is Imperial Royal Majesty creative if I move the Frau on a just a similar see one montem. Eti dia na wu siesie no se wo bibi siesie a brantie na no to nche na wose ka me che no a brantie no ene gabon patapa kobra ena wose ka wo kasa na nim se panyi na wote na fie ema mofra we nanka na ye ka nanka wefo a ye ka ne ka ho bi ma me sanka seven from so ba kwa danso abia mo ye nchiro it sounds say wo asante monarch you are not part of the councillors. You are not part of the people that could approach the king and talk to the king. Or hine before ye was sanyuma de do hina koma. So hine kasari wachia ye was send ye tene for chia meso. So hine o pese wo ye bibia ye wo no mo da na di so o hine pese wo ye bibi. Eti wo wuni any manners. So kwatena baby kase woni his imperial royal majesty o 24 say to nyamikase akasa. Yantitu ye, wuni bu, danso abia. You have lost it all, na me respect you pa. But as it is now, me mini onu wuni adwene e mobra. E kamedi me here, ebeko wu, umu. So I will never give you that respect again. Ebi wo so. Wo abranti a ye fra wo nyansapo. Me mante se wo kasa bi. But abura bu dwuru ho na abranti ye no e fe no ogoro no. Of course, some cockavigi. Dan swabiam, the gathering now ye no. And in same who in she moon. Ya we yen. Sabrena no gorono cassa wooden in sabunkum. What one way say? But ye, not prince and what one way say. Because at it if you pem kukofu ebusia penny or tena ho so be at it. The prince in it now was a qua. Ye didn't be di at the shidie, I didn't bet not the shifie, no pass or what this year. Any a ma, or been so a friend or him baby the others better and also to our streets. As a fair or go on in Tina one or te. War than swabiam, or Timmy and country or goros, or Tanasi, or Timmy and because who ninety and Titiana or Nibia, who. Or we are yabra or Cassan or the Sabunkum. And a Cassana than swabiam, a bonnetinko. Adiana than swabiam, what yes, ye. Ewo de ogoro kanu se enye sadia mo kasa che sasante fo bronkase ne se so munim no mo ba bonte be kasa biwa na so abiam osasa ka kasa che ne se fansa ne to ne kasa eniti ne ya ba hase ebisiesia asem eti men kasa sa because kasa we sa kokofo abufu aba o ntumi anka afei wo nyansa poti bi e wo so kan se bra e ba cho ye nyine ba hase ebe hye na somje titina ase leja wonsa na wotentre kasa che nipa no wantimi anka asante ma wiki wantimi anka ohene ba media wantimi anka sa monye mema me wo me sa no me na bigina ho a ebe dane brody because sa brantia no musu a wabɔ no ebi ma wi ase da sa brantia no entoko a waka no ogoro no enya nwie kon ogoro untoko a waka no I swear to God Almighty enye wi kon esanse enye obi a ne kumantwi so obanse gu ase e boss yako it is time and when the time is due the time itself will determine the result ebi ususo abra ogoro ne kan asemi ohun kokofu ebusia panyini prince nana prince nyako ohun se no sikasa aye no okasa se obanyansafo wo de ani die ma ne nana his imperial royal majesty otumfo se tunyame kese e kire se wonu mu nyina be ma ya no asundwie kuruwa no a na obi amekasa ntia opemso amekasa ntia nkranzaman ehene a ono prince de oni ebufuo bia wonimu ye nyire nipa baako ohunyansane wohu de ade asante atwa na furuma wohu kukudruni wohu obi e fed bema no ne yonko bema kasema oka ne boso asem esoso oka na nidie kwa so ohuni good
ene wie ye na efra wo mrante Ohiniba media so Ohiniba media bra na so be ka de wo kana minim onipa kwa na Ohiniba media or represent no because as far as I know me ka bakwasam you can't stop me and nobody can stop me it's I say nanano na asoma me ja bakwasam yi ka nchirima meyira na me ka yenso na namutumi nti abo nipa pem ama omu hunu nchi ehunu nton wonu bo ehunu mu nwia mo ma di asomdua ba obu okro na okontokwa ibi eso bro behunu seme ya gunani wo ya gunani ene wajai nti adi asomdua ni asiesie bebira ba nti obia no fucking stop me. It can't even happen anyway. It's impese mi hunu Ohiniba media mi pese mi hunu wamu na represent woman. Who are you representing? Because as far as I'm concerned, wo kohono I have no idea say wo koho me yasantini di wo hemi bia wo haya santini obi biala wo ye obi a nani abra wo kasa di o comment di oba so be kasa bi we are all asantis ena ye ni abre ne ye kasa eti ye mu hwan nanim sa wo ko represent obi o baby you cannot represent anyone and you do represent ye Nana Kokofu abusia panyini Nana Nyako Prince and represent Asantemai because the kasa no represent Asantemai I represent Sabu Jaya yes you be Jai na so wo Ohiniba media very disappointed what say media is so why you media you be coverage whole lot of stuff and niema wa coverage no ye mu bi in fact ye be hu niema hodo bebre no enam wo chane we so abra wo ba ye no a wo be kasa no wo se ka obusa na danso abiam se na danso abiam abranti e fe ne prince otwe mimini no it sounds as far as I'm concerned Asantemai ni tachimamai eni twaka bia ye bone kwaso anani ntokwa nti me pese me hunu ni enti a ogoro wote ha it sounds as far as I'm concerned what disrespect Asantemai eni ti bi ne nkasa ni etosumi no Gabon di kro patapa no wono ena ye asem ni mu nyina akotwebrafo ne fapem ono ni nipa bi eni ho no bi eni ho a wo free Gabon or represent Gabon odi kro patapa akobra ana Gabon odi kro patapa akobra na wo ye bro champion group ni leader no ono so oni ho de wo twa India flag no na woni ho copy and paste man na oni ho eti ono no ono akotwe sanse wo nyina ba no you ono the main problem no we hene so you should have asked wono kura she okatase se be kasa eti a wan kasa okuro masantefo na o ma wosika wono na kofa we nu nyina ha bloggers be kanfo nkrofo kofa we nu nyina ba ye se wan kofo ama na we nu nyina ni ho nti no ono wo hene fa na Gabon patapa di krokobra no wo hene eti hwan na one ne ko santokwa no hwan na mu ni di sa asem no because the main person wasn't there. One or more, nobody have issue with them. Obiano one issue. One of them on so no Mukasa. But one a tower mochi, a Gabon patapa cobra. Esa say, Ogorono, Abra will call Gabon, Nafasha as a loca said, none and none da media back. Say, Crum women. Yes, and ya, Sanya may cost a crack with him Crum. And it was a kawo Ohiniba media obusa se Gabon patapa cobra or hene. And a one is in a night or musa. Uwie ye, and I will talk also, and I was saying, Ubu din, so no mbekasa, be or mood go bit me no macasa, but you can't stop me, maybe wife, menam chia, me phone, menam chia, me nananoma so mame, and ananoma cassa pe, and no more mamma weird ye me, copy se be flas as we saw. Ebiam so be also be you can't stop no one. Is that one man cassa pe, and no more deba. Ebi also so what can be say? En kwanza ene tachima de omu nyina nana ene tachima hene. Ohiniba media. Na se yewura. Onim ni ya okekeka. En kwanza ene tachima enana. Oso ka asa na ogoro no oye nhu sei. Chaso ohunu se wonya obi a na adwene wo form. Ya o mbetimi anya ne nsama o kan bi aye points. E wa bire bi o mpese on be attack Asantefo. Akasa Ohiniba media no kura gitum.
Nti won sama wokan, that is some of the consequences. Se ane nkranza ye yewura otumfo opokuare kochichire akon achichire di ama ne ba ya ye yifa ne ba fo pem ene na busuafo sapoma ne wofanom bi ene nana ba fo pem yira ofri kokofu ene wono so ma ya chichire nsase akon age nsase bantam di ama one na busua ya abusuo wo nyina anim ono machi se ono ya santefo ama nana ba fo pem abeso a kire ne nana ewo mu se nana Techimahene yo yikuni ya ni nua ene nana His Imperial Royal Majesty otumfo setu ye ni nua panyini ene otumfo setu obi enim na mi nua ne wona me ba eye de na me ba ye wona e kire say you are attacking the Asante Kingdom, but it's by our history, by our genuinity, by our originating and everything. So be one no kase nkranza ene Techimahene sen na Techimahene ena mo nana no. Do you understand the gravity of that thing you said? And now kasa no na be menu muntu hu ogoro ba we na wo shiki. So you speak anyhow. It's me pese ohinba media one kasa betna recording ye na chi. Na menye any auditing. That wa wuti e won someone. What's na se kan ye. Na hwe ni guase a wagu Asante man as a whole. Maybe you do not have a conscience, so you will not realize it. Uwie ye ena wo se bia wano na wo kase Techimahene Gabon odikro patapa kobra ena utumfuo ana na abo utumfuo din etwa to. Do you know say wo so Asante ma se kokutwia and I want realize it? How dare you? So but Techimedin ebobo Gabon patapa kobra san abo utumfuo din. Who taught you that? Who even taught you that? Why no a bright conscience? Why not in such a class of crime? Why? Who does that? Who does that? A two parties a sabranti and a fan or goro. In some who need said they are not drinking some pisciano. Office on Wakasa or do two for me anymore. Or no more Santa Mine. Now what day? Techimahene be chato. Or Casacra about Techimahene or no bunny mossy. Or no sebi, or from an Casancheme, was Siempenny Sano. Neso mnantie ohine bamidia o gu Asante mani mu ase mo gu Asante mani mu ase enim guase mu enim guase sabe so ho da ya kame hu ase kire because kame ka se ensi na me ka say you are one of the most powerful Asante medias that we could really rely on. Sana mi diagro. Obia sunu ho quality wo ho. Enye Nyansa TV, enye Asante Ma UK. Obia quality say no, you have to structure your words. Entia wo nazupo anka ko le mu asum se da bi. O kase bi ya fotumfo din ebra kane ansa na wabo enketoa no ato aso. Obo nketoa na wie na bebo kese. Oba wiase ohene ma hene tie dwam a ye chie dikuro ansa na ebekia ma hene wan na kire usane ma no wan na kire usade ma no se ye kire dikuro ansa na ebekia ma hene wan na kire usane ma no uni mama mre wanu papa de mun ma se mo na mahia ma susoso mo fefa kente na mu gu Asantefo ni mu ase. Intimidate, I put it to you, say. Ebia wo here be media. Ena wo woni ogoro wasem na danso abia mo fure mu mienu no wodi mu ntamasem. But as far as I'm concerned, I am not even aware that wo koho. So you don't represent any of us. Once some kra kwagina kan ye, it tells us say you do not represent any Asante. Now, in fact, I am so devastated. Now I say no, I could do be platform so. I say your confidence,
You don't even ashamed. If I were you, I would just apologize. Say, and from so I've made the mistakes. Me hunu, but after maybe amaka, I'm a mehu. Na me dem ni say me yade pa. Envelope kakra de be mamunti. You always deny the Asante. You always betray the Asante in front of weakest, in front of the fragile babies. You always betray the Asante. Envelope kakra nti. This is so pathetic. It is a meme no wa. Sa me meka obi foforo beka na waba. Oh me nua no. Ba ko fum kuma yemfum nwa. Me gina ho na me kasa me dem nim sa me kasa papa de ama asomdwie ene asantema bo atonyim. Na mo na mahunu se matia. Ebia wo de wa ohunu. Mo na mahunu se amamre ni ba ko fotim. Ye nyina yetimi yefum so. Nti wo na mahunu se matia. Me nua no mo mfa ncheme. Na sanfum so no ebi nsibio. When you who cross at him, episode proves all you're right. Who do you even speak for? Oh, yeah, wine. What kasama wine? What kasama wine? Look at the thousands of people are here Asante for. Who would even know? Asante monarchy no. And the Supreme Warrior House no. Why the names are war or represent you, baby? Who knows? Me kura me yesebi. Just ordinarily Asante person, minims or represent Obi baby. So who gives you that authority and mandates to go and disgrace the whole Ashanti kingdom like that? Oka say ye, enti ye defend and ofri say, obien ho hini bien ho a owo His Imperial Royal Majesty House a wo hunu na. Obesa wo chese wonim nyansa sere ya hemfo no. Opa kire say, wonim ahemfo na me makasa pen. Ya o makasa bakosema meka no. Ebi ha wo betia you see and how be you see no match let me say ni yen kama we nye say yen kama we nye say until patch say they have not seen so obeti wa what media so mnantia media so discount media so do you want to tell us say I am for no biala the 70 parliament chiefs including a bempower who do bebrebe we any more crofo anyone na one more other positions awo the royal house abankesimono. You want to tell me say they have not see ni ekoso ni amani asantefo na mu Ghana for nsa they have not noticed it. So bufu sense sake defend ye ho kiwura otimi de nani kura kasa kire ye chia me kantankrache ebetimi atia ye sa mo asantefo na mukọ social media no bia kana no ntum. So chia me kantankrache hu say Ebra Sosa Santefo defend on birth right. Omu defend one with every circumstances and every method. Do you want to tell me, sir? Bantima hearing, or who you mubia? Kabantima hini bet my babon tia betin say, Mwasa to Obiaka and to be a becking and swatum. It's answer. Or ye ami commander, or no quad near coro. A two patches a war, enna, nananum bebrebe. Wo nipa wo dehia kura wonya bi wa himfi ho no wo ye dehia so na wo papa side no wo na obeka kire ye se wo ko represent e wa bra ye nim ya nto aba anyiwu na obia ansuma wo ko ye nso a wo anko kasa ama ye wo ko kasa egu ye ni mu ase wa ya semo enwa be ma hu ne wa ya obia so nka kire wa na okro wunya strength ni saa ogoro wo kwotena da ba akom wunya akoma timi tena ho wunya abotre etimi tena ho ama wo saa kra saa de ne sabonkum kasa de kire ye minim ne be ya memenya saa abrante meni be hye ne so a metimi ne kra agina da ba akom 2 minutes say rare Asante person sa santini mapa. So obeso apasum bia de na wose onipa kro no ye okodoma hene ho anase gabon patapa ko bra okono ho a no na kokasa se wonna mfumso ne problem nyine firi wo
eti kasa kyerɛ nkrɔfo na asantefo no kasa anya den wɔn ma kasa bi wɔ asantefo nkasa bɛsɛ me hunu ne opa kyerɛ ezesi ya ehunu ye de o nana prince nyako kokofu abusua panyini asanteman eda wase ese wakyerɛ sampa wo ye santini na ye de hye soso wo ye de hye ayekofo na anim wakyerɛ pa sa wo ye kokudrufo wanya behave said to behave ni bi anye gidigini ya hanta asema antintine soso wo kasa nyansa nimdia uwie na gu na nanom nsa yeda wase na de ono de okwakire se nkranza kra etachima ahene nana no yes yeda ono so ase yewura nim na de yewura onim na japade to heba media ena ekire de yewura japade ye ne dia yeda ase why yeda ase why de wanya konya kra sa akọ obeti wa platform so I was all patch show asantefo bibu ofunu a onu kasa wonim se betimi effect wo de o heba media wonim se betimi a bring o down totally instead se wo so patch wo wo sa ate ho pese wo chirim se gabon patapa eyi obi be share na namu na de o ka kra mabufu ne se ebron champion leader na yi ni mpabo akase eyi ni mpabo akase che obi apu my fault me nwe be ma eneni de ba de group ben no WhatsApp group ben no ena omu leader no woye de nipa ankasa ba ku bi no obetenten nsa wo me so no sabe ka kire no ena wawu no 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 de omo ntena ho no no nyensem hu no obi no obekuma ntwi bosi according ti be ki akirama esase yemu bi mu no kantankrache etumi yahodo ndi echi eni boni we etirim enti usu aye so obeto yakraboa why asem santimada wase why santimada wase eda wase pa say de ejimi ye de say enim nyansa kwara hey ye no ane say na amene ye da wase ubetumi ebem na obemu a ye wasem tia no wasem kan tia wa efa mame me call obia platform so a na mpese me kasa asemu ya I don't feel really a room because kasa no obia bowuram kasa no obia bowuram e ma kasa nwie and I feel the need to address this as well because mintimi na I am one I can't even sleep me say better mintimi na mintimi na